Ovo što se danas dogodilo u Podgorici zaista nema presedana, s obzirom da nismo navikli na ovakve situacije. Istina, utakmica budućnost Crvena Zvezda je proizvela jednu atmosferu koja je tokom svih ovih dana, tokom ove sedmice upozoravala da nešto može da se desi. Varvari su obećavali nešto slično. Malo je trebalo da se upali taj fitilj. Međutim, činjenica da suzavac koji je prouzrokovao opštu bježaniju, incidente, nerede sa policijom, zatim tuče na zapadu, mnogo prevrnutih kola ispred stadiona, činjenica da taj suzavac izgleda nije bio programiran, što je najčudnije u cijeloj priči. Naime, vođe Varvara dali su mi upravo tu informaciju da su kupili u Beogradu, misleći da su kupili dimne bombe, u stvari nabavili taj materijal zvani suzavac. Početci su bili zbog toga teški jer ova sredina nije bila navikla na to. Bilo je baš ono nešto sasvim novo za ovaj grad. Kada su Vojvode nastale? Nastale su 88. godine, davno, pa je bilo malo pauze, ali ponovo smo se okupili 2005. 2006. godine. Interesuje me koliko sad trenutno broji grupa Vojvode, navijačka grupa Vojvode članova? Od stalnih članova, znači uža ekipa koja prati stalnu utakmicu ima oko 100-ak momaka, znači koji ide na svaku utakmicu, a inače kad su derbi i tako to oko 300 nas dođe na malo jaču utakmicu, ali to je baš ekipa od pravih momaka koji stalno idu na utakmicu. Ja kako sam stariji, pa možda malo izrelije razmišljam, ne može da se iskorijeni huliganstvo navijača. To je dio, to je isto kao svađa u braku. Ne postoji savršen brak, niti familija gdje neko na nekoga ne vikne. Tako je među navijačima. Uvijek će biti huligana. To što sad pričaju,
u Engleskoj iskorijeni nije tačno. Svako kolo u Engleskoj imate incident. Postoji neki određeni recept zašto bi i kako bi, na koji način bi neko mogao da bude navijač, a neko drugi ne. Dakle, sve stvar nekog ličnog opredeljenja i nekog senzibiliteta svakog čovjeka pojedinačno. Crni dan za crnogorski fudbal, za Crnu Goru, crni flor za sport. Od sinoć ništa neće biti kao prije. Sada imamo potvrdu da među nama žive divljaci, necivilizovana horda. Oni koji su prije 3 godine za dlaku promašili Poljaka Titona, oni koji su pljuvali Ashleyja Cola, pljačkali radnje po San Marinu, tukli se međusobno uživo na engleskoj ITV televiziji, oni koji su se na najmorbidniji način rugali sa bolešću jednog čovjeka, ubacivajući bubrege na parket. A gdje smo mi koji se smatramo normalnima? Gledamo, najčešće ćutimo i čekamo njihov sljedeći korak. I što je najgore, zajedno sa njima pjevamo da volimo Crnu Goru. I država su oni, jer država zna ko su i na šta su spremni, ali ne preduzima ništa. Možda, odnosno najvjerovatnije, ne preduzima zato što oni vole Crnu Goru. Država ih pusti da uđu na tribine sa uredno kupljenim ili poklonjenim ulaznicama. Država im dozvoli da unesu baklje, a bilo je za one koji se ne sjećaju i suzavaca pod Goricom. Novinari su ti uz policiju, naravno, koji nas najviše ocrnjuju. A zbog čega? To morate njih da pitate. Vjerojatno neki imunizitet, neki kompleks. Ko zna šta je? Pa kompleks, ja to zovem ženski kompleks, jer obično ti muškarci, nazovi, što pišu i što su kao kvazi novinari, što pišu ružno varvarima, to je u stvari neki njihov, možda su oni htjeli da budu muškarci pravi, da budu ti momci koji umiju da kažu one koji će se potuku sa policijom, koji će da krenu na nož, na pištolj, na sve. Ono što me uvijek nerviralo je da nikad mediji nisu propratili onako kako treba naše humanitarne akcije. Milicija ima neki pristup malo nenormalan. Ja bih ga nazvao nenormalan. Oni ne mogu da shvate da mi nismo došli da pravimo problem ni njima ni bilo kome što se nas tiče. Ako do problema dođe, ne možeš ih izbići. Smo pravili probleme, pravili smo ih svi zajedno i nije bilo odvajanja i ja sam kriv, ja nisam kriv, kao što ima kod drugih grupa i to, nego ručke bi to izdržali momački, što se kaže, podijelili bi tu krvicu. Policajci reaguju neadekvatno, znači da im se učini da recimo raspoloženje mase je takvo da će jednim strožim pristupom oni preduprijediti i preventivno djelovati da ne dođe nekog incidenta, što obično izazove obrnutu reakciju. Tako da je u stvari taj nivo represije koji policija primjenjuje srazmjeran reakciji koju navijači imaju na tu represiju. Ipak, znate, psihologa i nacije je tako da ovo što je gore rekao da se masa lako
zapali, koliko se osjeti, dok sam ja prije rekao, ugroženo. A ugroženo se može osjetiti onda kada neko primjenjuje ono što se kaže nesrazmjernu silu. A kada se zabranjuju uzvikivanje nekih parola, kada se već u startu učutkavamo, satjeravamo jedan ćoš, znači kada se ne osjećamo dovoljno slobodnim da iskažemo ono što želimo. Svaka grupa mora da pokaže i svoju snagu na gostovanjima, tako da kažem, i tako da smo mi, iako onda u jako skromnih mogućnosti i recimo skromna brojka nas koji smo sve to radili, ali smo se, mogu da kažem, predstavili gdje god smo otišli da smo uvijek bili solidni. Što smo u Raškoj bili kad smo navijali, kad je obezbeđivala nas i vojska i policija i to je jedno od naših jačih gostovanja. Onda Jugović u Kać kad smo bili, kad je nas navijalo 5, a njih 500. Znaš kako, u Nikšiću što se tiče naše policije, realno nismo imali nekih većih problema, bilo je sitnice, a s podgoričkom policijom smo imali baš više problema. Što kad idemo sa klubom, što s reprezentacijom. Nekoliko puta, mene je samo krivo što neke kamere, što nisu zabilježile neke stvari koje se dešavali pred stadiona, pogotovo protiv Poljske kad se igralo, nego kriju snimaju i onda neće da objave ni jedne novine, niko to ne objavljuje. Ali ajde, bilo pa prošlo. Sve u svemu, kažem vam, s našom policijom super, a bilo je problema. Različite koncepcije kod navijača. Mi furamo neki apolitični fazon, nehuliganski, slobodni, širimo ljubav, ne mržnju, dok kod nekih navijača, nažalost, to nije takav slučaj. Dakle, navijači svoje mjesto zavređuju najčešće na stranicama crne društvene hronike. I onda, znači, to im je nažalost neki kanal promocije. I onda, znači, tim povodom imate istupe brojnih intelektualaca i to svih provenijencija. Tada je svak pozvan da kaže i da ocijeni ko su navijači, kako je to, kako su to neke marginalizovane, diskreditovane društvene grupe koje, imaju svoje frustracije, koji svoje bijes onda usmjeravaju ka stadionu i sportskim dešavanjima. Od samog starta smo i apolitični skroz, znači na tribini, na našoj tribini se to i ne pominje. Znači bilo kakav utjecaj taj političkih stranaka nas ne dotiče, ama baš nimalo. Od samog starta, kako idemo i na utakmice reprezentacije, znači navijamo samo za reprezentaciju i tog dana smo navijači samo reprezentacije.
I nema razloga da bi bilo ikakvih problema sa bilo kojim navijačima iz bilo kog grada. Do danas promijenile su se mnogo društvene i socijalne prilike. Klub imao brojne uspone i padove, prošao je kroz 3 države. Koliko je to uticalo na navijačku grupaciju? Koliko se ona promijenila i koliko je sazrijevala u tom periodu? U samom startu drugačija je bila organizacija, u smislu da je sad mnogo ozbiljnija. Ne samo naša navijačka grupa, nego i sve navijačke grupe u okruženju. Što se nas tiče konkretno, sad je mnogo teže. U smislu teže je dovesti ljudi na stadion iz razloga što definitivno nemamo protivnike ni na terenu, ni što se tiče navijača. Znači sami smo u državi, čekamo bukvalno cijele godine, čekamo samo tu Evropu koju otprilike ispanemo odmah u samom startu, kao što i ove godine je bilo. Tako da prije je lakše bilo kupiti kad dođe Zvijezda, Partizan, prije toga još Hajduk, znači prije je bilo mnogo lakše skupiti ljudi i bukvalno dovesti ljudi na stadion. Sad je sve malo teže jer su ostali klubovi sad u našu ligu, bukvalno tada niko nije zna za njih. Evo, mati kameru, zatvara i tiči nas. Ajmo na 3! Ajmo na 3! Evo ga kamer, pazi! Pazite krše! Šesto, kolini su na dvije strane, šiba i nazad. Stani kao autobusa! Fudbal podrazumijeva strast, a da strast veoma često ili najčešće dominantno isključuje racionalnost. Tada dolazi do eskalacije tih elemenata nasilja. Nalazio i privedeni mladić pronađena je eksplozivna naprava, što je posebno zabrinjavajuće ako se ima na umu da se stadion budućnosti nalazi u blizini benzinske pumpe. U dolasku u Podgoricu inače prethodilo je kamenovanje autobusa navijača Hajduka, a kako saznajemo to se desilo u okolini Grblja kao i tokom prolaska kroz Cetinje. Tako da je bilo i onih koji su lakše povrijeđeni stigli u Podgorici. Po našim informacijama do sporadičnih ekscesa u samom centru grada došlo je već oko 13 časova, ali kako tada još nisu bili stigli ostali navijači, spriječeni su ozbiljni sukobi. A da do njih ne bi došlo ni tokom utakmice, navijači Hajduka obezbjeđivaće oko 500 pripadnika specijalne jedinice MUP-a Crne Gore. U policiji tvrde da do nereda neće moći da dođe ni nakon utakmice zato što navijačima budućnosti neće biti omogućen izlazak sa stadiona dok se ne udalji posljednji navijač Hajduka. Ne mora da znači, to je predrasuda koja je vezana za navijače ne samo kod nas, nego svuda. Da je za to huliganstvo, za alkohol, za drogu, mislim, toga vjerovatno ima svuda u svim sferama društva, ne mora da bude vezano samo za navijače. Mi smo ti prvi koji smo pravili probleme, znači provociranje. Mi svima kontru da ramo. Normalno. Gdje smo god krenuli, mi smo kontru. Ali gdje su Crnogorci, mi Srbe, Bošnjake, nebitno. Gdje su muslimani, mi Srbe, gdje su... Znači sve to, kontra svima udaramo. Ovdje nas su udaljili, bili se utakmice do poluvremena i na poluvrijeme su nas nekako vratili, dozvolili su nam da se vratimo u halu, mi smo zapalili dimne bombe, baklje, napravili smo haos bili. I onda na kraju nismo mogli da izađemo iz hale, nego su nas, naši rukometaši su se, to je isto vrlo bitno da se pomenu, naši rukometaši su ušli u tribinu posle utakmice i izveli su nas. Mi smo se prije svega okupili zbog ljubavi prema gradu i zbog ljubavi prema klubu. I to je počelo
kao što je Neno rekao 88. Ja ne bih sad ulazio u tom jer sam bio i premlad, zbog čega su se oni razišli u to vrijeme, ali mi od osamostaljenja smo počeli redovno da u malom broju u početku da idemo na te utakmice i Goran je pomenuo da nas ima stvarno svih profila i da nas spaja sve ta jedna ista stvar. Među svojim članovima ima i Srba i Crnogoraca, muslimana, Bošnjaka, Hrvata, Slovenaca, čak. Znači, mi smo jedna multietnička grupa. Znači, nama nije bitno koje boje, vjere, kojim jezikom govori. Bitno je da je to naš tu Beranac. Ano, mi primamo samo istinske Berance, prave Berance, koji prije svega vole grad, pa onda klub za koji mi navijamo. Streetboysi su takvi, to je odlika Streetboysa, jedno zajedništvo, da su oni grupa koja se ne dijeli na malog, na velikog, ne dijeli se po rasi, po naciji, šta li već, oni su tu jednostavno okupljeni oko jedne ideje. Ništa nam nije ostalo drugo bez samo ova tribina i to. Ti kažem kratko, jasno, samo Beran. Onda mi svake skoro godine organizovano idemo na Kosmet, na jugu Srbije, u Metohiji i Kosovu, da pomažemo povratnike, naše ljudi koji se vraćaju tamo, koji ima vrlo teško. Znači, vraćaju se na okupiranu zemlju. Niko to mediji nisu objavili. Moram to reći, znači, mi smo manje navijačke grupe, a da se više krade od nas. Znači, nisu ti trebali novac, samo suđe, to se kralo, sendviči, antifriz, keks, nebitno, samo se krade. Što je nije, ne znam, neko pohvalu, ali šta ćeš, to su navijači, to je mladost. Zbog nekih stvari mi je žal, zbog nekih nije. Ali ovo najbitnije po čemu ljudi prepoznaju sport, navijanje, ulica, ništa nije, ja ne bi nikad ništa promijenio. Bila je jedna topola i tu su se kupili najvatreniji navijači budućnosti. Zvalo se taj dio publike Neorno.